Zakon Republike Srbije dokazuje da Republika Srbija nije sekularna država. Sekularne države su odvojene od religijskog učenja, a zakon Republike Srbije nije odvojen od religijskog učenja. I laž je da je država sekularna, kako kaže predsjednik Republike Srbije. On kaže da je Srbija sekularna država. I odmah iza toga dodaje ono što je kontradiktorno ovoj prvoj rečenici, ali je religija, on kaže crkva, mislivši na religiju, ali je religija najvažnija institucija u zemlji, u državi Republici Srbiji. A Zakon o državnim i drugim praznicima propisuje da se u našoj zemlji praznuju verski praznici i to prvi dan Božića i vaskršnji praznici počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa, dok se državni praznici kada padnu vikendom pomeraju na radni dan, za Božić to ne važi, osim ako preporuka nešto ne promeni. Da li radiš 8.